G7 ThinQ je nasljednik prošlogodišnjeg G6 modela iz brenda koji nam je svima već dobro poznat. LG je ovaj telefon opremio mnogim novim karakteristikama, a šta ga to čini dosljednim nasljednikom pogledajte s nama u nastavku. Ja sam Vanja, a ovo je naša LG G7 ThinQ Mobile Data Balkan recenzija. Staklena poleđina sa najjačim tipom zaštite doprinosi dizajnu telefona, ali LG nije posvetio previše pažnje na njegov izgled. G7 izgleda kao sasvim običan telefon koji je malo zaostao u vremenu, ali sa dobrim izborom boja od kojih se izdvajaju roza i plava. Telefon također posjeduje najbolji sertifikat vodootpornosti i može da izdrži do 30 minuta na dubini od 1,5 metra. LG je u fabričko pakovanje G7 modela pored samog telefona isporučio i brzi adapter za punjenje, Type-C kabel, korisnička uputstva, brendirane slušalice sa zamjenskim jastučićima kao i iglicu za vađenje SIM slota. Na svom frontalnom dijelu G7 sadrži 6,1 inčni ekran koji je izrađen u IPS tehnologiji, a reprodukuje rezoluciju od 1440 x 3120 piksela. Čudna rezolucija zbog također čudnog odnosa stranica ekrana, čak 19,5:9, a na vrhu ekrana kao i kod ostalih novih telefona se nalazi izraz koji može biti softverski uklonjen. Ovaj ekran koristi matricu koja po svojoj prirodi štedi bateriju, dok prikazuje veoma svjetao sadržaj. Tehnologija koju LG naziva Super Bright ekran se u teoriji pokazala odlično. Svjetlost ekrana je izvrsna, a sa aktivacijom pojačivača koji može da traje do 3 minute, osvjetljenje se povećava čak do ogromnih 1000 nita, što je izuzetna karakteristika za jedan mobilni uređaj. Prethodni modeli ovog brenda uglavnom nisu dobijali najnovije čipove koji su se našli na tržištu, ali se ove godine stvari menjaju. Tako da je G7 ovaj put opremljen najnovijim Snapdragon 845 čipom koji posjeduje AI čip. Dvije verzije telefona su dostupne, od kojih je jedna sa 4 GB RAM memorije i 64 GB interne memorije, i jača verzija sa 6 GB RAM memorije i 128 GB interne memorije. Što se tiče samih performansi telefona, o tome ne trebamo puno pričati. Ovaj čip je trenutni vrhunac ponude i svi zahtjevu se na telefonu izvršavaju momentalno, a igre radi na konstantnom i visokom broju FPS-a. Nešto što je unikatno na ovom telefonu je i posveđeno dugme za Google asistenta, Hey Google, how are you? Koji se nalazi ispod kontrola za glasnoću. Ako volite da pričate sa telefonom i da mu postavljate pitanja, onda je ovo prava karakteristika za vas. Još jedna odlična karakteristika ovog telefona je njegov zvučnik. Ukoliko puštate muziku na telefonu, zvučnik sa boombox audio sistemom šalje vibracije kroz cijelo kućište telefona koji ih prenosi na podlogu na kojoj se nalazi. Ovakvim pristupom je glasnoća mnogo pojačana i kvalitet zvuka je svakako izvanredan, ali držanje telefona u ruci može biti malo neprijatno dok traje reprodukcija muzike, baš zbog vibracija. LG je već obećao Android 9.0 Pie nadogradnju za ovaj model, koji trenutno radi na 8.0 Oreo platformi, povrh koje se nalazi LG korisnički interfejs sa kojim možete mijenjati teme na telefonu, izgled ikonica i sl. Da li ste se zapitali zašto ThinQ? Ova oznaka na telefonu označava AI sposobnosti na kamerama. Tačnije, telefon prepoznaje scene koje slikate i sam automatski podešava parametre pod kojima će slika biti zabilježena, čak i uz notifikacije koje nam telefon govori šta slikamo, kao da mi to ne znamo. Na poleđini telefona se nalaze dvije kamere, obe po 16 megapiksela, od kojih prva ima optičku stabilizaciju, dok je druga senzor sa širokim uglom slikanja, savršeno za grupne fotografije. Fotografije koje napravimo na dnevnom svjetlu izgledaju sasvim dobro, ali ne kao i kod nekih ostalih flagship uređaja. Detalji su dobro zabilježeni, kao i HDR režim koji dobro i mekano obavlja svoj posao, ali boje znaju izgledati previše umjetno i razmazano. Noćne fotografije nisu bog zna šta. U interfejsu kamere se nalazi super svijetli režim slikanja koji spaja 4 piksela u jedan i tako dobijamo zaista puno svjetliju sliku, ali po cijeni ogromnog gubitka detalja. U video režimu telefon ima podršku za 4K video snimke sa čak 60 sličica po sekundi. Video snimci u svim rezolucijama izgledaju fantastično, sa ogromnom količinom detalja i dobrim bojama, a tu je i HDR video režim koji će upotpuniti svakako dobru registraciju boje. 4K video na 60 fps također može da bude optički stabilizovan, dok je optička plus elektronska stabilizacija dostupna na Full HD-u. Što se tiče selfie kamere, nju čini 8 megapikselni senzor koji bilježi sasvim solidne selfie fotografije. Na ovoj kameri je dostupan i portretni mod slikanja koji tek prosječno odvaja subjekat od pozadine, ali za društvene mreže može poslužiti. Novi LG model iz G serije ima bateriju sa nešto smanjenim kapacitetom za razliku od prošlogodišnjeg G6 modela. U ovaj telefon je implementirana 3000 mAh baterija koja podržava Qualcomm Quick Charge 3.0 tehnologiju. Za pola sata punjač je sposoban napuniti bateriju na 38%, dok je za potpuno punjenje uređaja od 0 do 100% potrebno sat vremena i 45 minuta. Na bateriji unutar telefona se također nalazi bakleni namotaj koji omogućava bežično punjenje, s tim da će ovakav vid punjenja baterije potrajati par sati.
Što se tiče trajanja baterije, možemo samo reći da je ok. Baterija će napajati vaš telefon kroz čitav dan korištenja, sa oko 5 sati i 30 minuta screen-on vremena. Uvijek postoji opcija smanjivanja rezolucije ekrana i osvjetljenja i uključivanje režima uštede u svrhu smanjenja potrošnje baterije. Vrijedno je napomenuti da je baterija ovog telefona izrađena sa QNOVO tehnologijom koja garantuje da ona neće izgubiti svoja svojstva i performanse čak ni nakon godinu dana korištenja. Neke verzije ovog telefona u sebi imaju hibridni slot za nano SIM kartice i microSD karticu, dok druge verzije podržavaju jednu nano SIM karticu i imaju posvećen slot za memorijsku karticu. Uz telefon također dolazi 3,5 mm slušalice koje imaju zaista dobar kvalitet izrade, a zaista dobro i zvuče. U samom interfejsu telefona su dostupne opcije za poboljšavanje kvaliteta zvuka na slušalicama. Na dnu telefona se nalazi ulaz novog Type-C standarda koji podržava USB povezivanje, ali sa posebnim nastavkom. G7 ThinQ je telefon koji lako može da se poredi sa ostalim vrhunskim telefonima iz više razloga, ali ne i zbog svoje kamere koje nisu na nivou sa cijenom i kvalitetom ovog telefona. Međutim, LG je posvetio mnogo pažnje reprodukciji zvuka na telefonu preko zvučnika i slušalica, izvrsnom ekranu i veoma dobrim performansama. LG nije pretjerao sa cijenom flagship telefona kao što je praksa ostalih brendova, zato sa sigurnošću možemo reći da je ovaj model vrijedan sebe ako naravno želite izdvojiti toliko novca za telefon. Da li se vama dopada LG G7? Vaše mišljenje bi voljeli vidjeti u komentarima. Ako imate predlog ili želite vidjeti neki konkretan model uskoro na recenziji, budite slobodni da napišete u komentaru ili na našoj Facebook stranici. Ako vam se dopada naša recenzija, pretplatite se na naš YouTube kanal, lajkujte nas na Facebooku dok mi spremamo narednu recenziju.